گهدار و تماشاوان نه رادیو بویر اف ام شوپینرین گلاو الصبح خلق خویا گلاو الصبح لگل و بردام دکن و روش باش ده بشه هف ببینی برنامه گلاو الصبح ده کو وکر جار ویچاخش بویر اف ام لگل و ددنا دست بکرن ایروجی مبحثا وکرن آنا خوشخانه و شهیدتکین یا لباجار حسکی بکن فرمانزاری اگشتی یا هیزن او لکاریا هندرین نه آسایش ev nexweşxane li bajarê Hesekê roja pênşemê pêncê vê heyvê vekiribû. Li Rexwê jî avahiyek ji bo klînkan jî hatiye vekirin. Da ku zêdetir em li ser vê mijarê biaxivin, Birêz Berîvan Ehmed rêveberiya giştiya Ofîsa Tendurustiya Giştî ya hêzên ew li kariya hundirên asayîş li Bakurê Rojhilatê Sûriyê dê mêvana me be diriya telefonê re. Sibat bixêr. دەستوێکیان بەحسا ئاواکردنا vê nexweşxaneyê bikin ji kengî ve hûn amadekariyên vekirina nexweşxaneya Şehîdtekîn ya bajarê Hesekê dikin û merema we jê çi ye? دەستپێکێ ڕۆژ باش بۆ هەموو گوهدارên هێژە ji bo nexweşxaneya me birastî ji bo vê nexweşxanê ji ber hewceyên gelek giring hata avakirin li gorî derfetên heyî çêkirina wê 3 salan berxweda her wiha ji ber herêma me rojane rastî em bêjin rewşên zehmet û gelek hesas tê ji aliyê Daişê ve û êrişên wekî din jî û hedefgirtina endam û cihên hêza ewlekariya hundirîn ji ber ku hêza me erka balavkirina aramiyeke giştî herêmayî dide ser milê xwe hertim jî ji aliyê terorîstan ve dibe hedef. Ji ber vê giringî bi avakirina nexweşxaneyeka wiha hat kirin. بله. ev nexweşxane Birêz Berîvan ve taybet be ji bo hêz û endamên asayîşê li herêmê gelo? Ji bo nexweşxaneya Şehîdtekîn hatî hazirkirin bi taybetî ji bo hemî hêzên ewlekariya hundirîn. Sivîl nayên pêşwazkirin, tenê taybet e ji bo hêzên asayîşê. Halê hazir bes ji bo endamê esayîşê li hemû herêmê Bakur û Rojhilatê Sûriyê. Yani dibe ku pêşa rojê de xizmetên wê berfirehtir bibin? Rêj bo pêşerojê em karin berfirehtir bikin tensîqa elaqat ew cihê eleqedar em karin yanî hîn beşnedin ava bikin û ji bo saziyê dî jî em karin ava bikin. Baş em behsa avahiya vê nexweşxaneyê bikin ji çend qatan pêk tê û beşên wê cûreyên nexweşiyên ku hûn ê careser bikin. Ji bo beşên em bêjin nexweşxane bi pêdiviyên gelek girîng hatiye amadekirin lê hîn hewcedariyê wêna bi gelek xizmetkariyên cuda heye ew jî niha li ser tê xebtandin ji bo pêşerojê bi alîkariya cihên eleqedar. Çina beşin nexweşxaneyê em bibêjin nexweşiyên ku hûn ê karibin careser bikin, karibin kontrol bikin beşê dile yê damar û xwînê gelo em hinekî van tiştan nas bikin. Eşe'a wekî din mexber heye gelo? Ji bo em bêjin beşê menî nexweşxanê beşê eşe'a heye, mexber heye, غرفê emeliyatê cîrahî jî hene, غرفa înayê heye. Ji bo wekî dî jî tedît eqsamê menî meşfê cenah hene, 3 cenahê wênakê yanî em bêjin kamil karin rajin 75 nexweşan. Baş e. Akîba tendurustî ya ku hatiye hilbijartin ji we ku divê nexweşxanê de kar bike Birêz Berîvan gelo ji dervî herêmê hene kesin û anîne vê nexweşxaneyê? Ser asta Sûriye bipirsin yan çawa ye? Kesên dervê ji derveyê herêmê anîne kesin halê hazir giş ji herêmê ne hinek jî bijîşkên wekî dinê jî yanî wek endamê hêza ewlekariya hundirîn jî ciyê xwe tê de girtin ji bo momeredê me em bêjin û bijîşkê me me kes derve de
هنا آنية حالي حاضر تهندري هرمي باكور الرجالات السورية دنا وكو هجمار قاسنة هجمارة كارمندن تندرسية بقشتي تفلو ببجن بجيش كان هجمار بقشتي كارمندا وبجيش كان وانا كي صدو شيست كس هي باشا ودواميان شو قاسي حتى شو قاسي قلو أفنا خوشخانة أكتيفة بيستو چار دمج ميران وداما دا باشية دا بيان چاوي جبو فينا خوشخانة 24 ساعة ودوام تيدا هبه دملي إسعافي دي دملي بجيش كيماني مقيم ده وكي ديجي دملي ممرضة مدى دوامة واناكي 24 ساعة ويبر دوام ده آلاوين وآنينا فين خوشخانيان أجهزة وكو أجهزة بحسبكن ين بيشكتي هنا نو وآنينا فين خوشخانيو بيدفيا وي هيا جبو هرمي تايبت وتايبت جبو روشن زحمت جبو جهازي جو مآنينا حاليا عناية دا منفسهنا ودخلي عناية جهاتنا حاضر كرن بكامل أجهزة خو وفي مني عمليات حالي حاضر شارو في مني عمليات حاضرن يعني جبو روشن جرانجي أمكارن تيدا كار بكن بقشتي يعني غرفة مني جناح واجي حاضرن جهازي مني أشعاجي حاليا يعني نبجن حري جران ماني ود من سلا طبقي أوراني وانا أني ما جهازي مني شعائي بانوراما بسيط وانا كي أفيا حاضر مديد أو عمليات جران وروشن زحمت هوني قارب اندفين خوشخانة دا كنترول بكن وچنا قلو في عملياتك هوني قاربن بيك بينن جبو روشن جران شخوا قوري درفتن دناف دستي مدى أمي بكار بكن يعني دمثلي عملية جراحي ده وما حالي حاضر تجيب والجمع أم بي حوجة دارن مثلا غرفة قريداي تشتي دل أم بيجنوت مثلا قسطرة قلبية وتشتي ولو حالي حاضر أم لكارن تيدي كار بكن خزمتن کو تندرستی جبو اندامن آسایش بنا پیشکش کرن گلوه به برانبر به آنجی رجه بچوکی ورگرتن جبو ام بيجن هيزن أولكاريا هندرين خزمتي جو دفي نخوشخاني ده بيك ورن يعني وي بقشتي مثلا دالية دكتورة دبي دالية درمانة دبي دالية عمليات جراحي دبي نجبو هيزن أولكاريا هندرين بتايبت وي بقشتي جوارة بيك ورن ببرانبر ومجاني به يعني جيوني نسبة كبسين مجاني نجبو هيزن أولكاريا هندرين لرخوي جبارم وأواهيك وكو عيادات شي فكرية شيت قهرمانا بحثاي بكن چه خزمتان وي بيشكش بكي قالو جبو كلينيكا شهيد قهرمان تديت عيادات ما أوجي كامل هاتية حاضر كرن يعني كامل عيادات أسكارنا بيجن عيادات شتر بيجن مثلا بيجن داخلية هضمية أوعية دمار رواية كامل اختصاصات وما بيجي حسكي ما بيجيش تجي آنينة وكي ديجي جبو آلي كاريب عندامي سايشير وكامل عياداتي ما الشغال جبو دوام عياداتي ما ساعات حشتي صباحية بجنيكي إيفارا وكلينيكا ما دوام ليه أو جي تايبة جبو عندامي ناسايش وخزمتين وي ببرانبرن راس أو جي خزمتي ببرانبرن وجبو تايبة هزن أو لكاريا هندري باشا حاضرين وجبو فكرنا أنا خوشخانة ديتر جبو فكرنا نافندين تندرستية تايبت بهزن أو لكاريا هندرين أجرم بحث بكند دما بدوي چهبا لباجارين ديتر أجرم بحث بلانسازي ما جبو دما بيش دهر كانتونة كده مستوصفك ببه تايبت جبو أليكارين يكن بدا هر روشيك بود حوجت كن خوشخانه گشتي تايبت بهزن أولهية هندرين يعني أم بيجن وق مستوصفة بتشوك وبين أفاكرن الحمو هريمن باكور الرجلات السورية وق يعني جبو عمليات جراحي وانا تشينابن يعني وتحويلي جمع المشفى مني حسكي ماشي
گلکی سپاس برز بریوان احمد ریوبریا گشتیا اوفیسا تندرستی یا هزن اولکاریا هندرین آسایش لگل ما بو گوتنک داویم بخواز من تشتکی دیار بکن زیتا ببجن کرم قالك سباس جبو وجهي ويعني ام بهيرينا انه تشكي باش بجبو هيزن او لكاريا هندرين ده ودمي بيش دجي بروجي ما امي بهتر بيش بخل بله كتير سلاوريز جبوه وقشتي مدارة گلکی سپاس بمینن دناف خیر و خوشیده گهدار و بینرن رادیو بیرفم گلا واسبه الگل و بردوام دور نچن